Pozdrav svima, u ovom klipu ću vam pokazati kako igrati Android igrice na PC-u. To ćete uraditi preko ovog programa BlueStacks, a možete ga skinuti sa interneta vrlo lagano. Samo da kažem da ovo moram snimati preko telefona jer imam neki problema sa screen recorderom, ali nadam se da neće vam ništa smetati. Evo, ako BlueStacks skidamo preko interneta, vrlo lagano ukucamo BlueStacks. Ja ću samo ući u Google. Tako. Evo u Google, onda kucamo BlueStacks. Evo ga. To je ova stranica. Samo, ovo. Uđite u nju. 13 MB zauzima, vrlo brzo će se skinuti. Instalacija će malkice duže potrajati, ali nije problem. Evo vidite, to je to. Znači slično je kao laptop, kao tablet, pardon. Znači imate, evo, sve aplikacije možete skinuti kao na tabletu od Android uređaju. Evo vidite, za Windows XP, Vista, Windows 7 i Windows 8. Evo, ovdje kliknete da bi se skinulo. Sačekate ovdje da vam se skine, evo ga, save file, ja neću instalirati jer imam već. Znači lagano je, nema nikakvih reklama, nema ništa, samo idite dalje, next. Tako, evo vidite, 13 MB, brzo će se skinuti. Onda kada se skine bit će run, tako dalje, next, onda će vam doći, onda će vam izaći ova ikona, uđete u nju, instalacija će biti malkice duža, evo ovako, otvorit će vam se ovako, bit će onda slike nekih igrica, to dok se instalira. Evo, onda morate samo prije ovoga unijeti svoj Google account. Onda kad tu unesete dobit ćete ovo, ovdje su vaše sve skinute aplikacije. Evo vidite kao tablet, znači sve. Ovdje tražite aplikaciju koju želite. Evo ja ću na Clash of Clans probati, evo ovako. Znači ovdje će biti ta aplikacija, evo. I dobit ćete Google Play. Samo dok otvori. U stvari evo već je skinut Clash of Clans. Da vidite kako radi. Pa ću probati nekoj drugoj aplikaciji da vidite kako to se skida. Ali mislim da svi znate, isto je kao na tabletu na Google Playu. Znači tako kliknete na ovu aplikaciju da otvorite ovako jednom. Evo ovako to izgleda. Lagano je isto za raditi. Poneki igrice malo je teško ovdje igrati, ali nije problem neki veliki. Evo onda ovdje ovako izađete. Znači evo kada hoćemo neku aplikaciju. Evo ovo ćemo uzeti. Dakle, otvori se Google Play. Evo vidite, sada ovdje, znači možete tu tražite isto ovdje možete. Evo vidite kao Minecraft i ostale sve aplikacije koje želite. Samo dok se učita. Znači ovdje imate za opcije da možete još neki Google account unijeti ovdje. Ovdje imate kada vam se nešto instalira možete da vidite dokle je došlo i to.
Evo vidite, to tako izgleda, znači isto je kao na telefonu. Sada ovdje dok se otvori prva stranica. Malo meni treba duže, ali nadam se da neće vama biti ovako. Vidite, imam neki problemčić mali. Uglavnom tako je, znači ovdje sve tražite aplikacije, skinite i neke, znači brzina je dobra nekada, mislim meni sada ima mali problem, ali inače je brzina dobra. Aplikacije će vam biti, u prvom redu ovdje, evo ovdje, znači sve aplikacije ovdje, tako. I nadam se da ćete uspjeti sve odraditi. Hvala što ste gledali i ćao.